Abuzia ya mo adwa mo akwa babra so mamuri ama odo biso nsamo ayake kese ni ene November bosome de toso dunkuno ewo afimu no yeba na yede ba besumo sawo sese a akanefu no makoma dunwotwe na ganafo ye bobo ho ne yakwa akoto aba nsamo a ebo pata bebrese paso chi wo mamuri amanfo nkro so ye jamo mpetrepene mpatrapa magiatum ene yake kese ni a ene enwumre yeba na yede aba besumo nsam no edoso pa na poso eni mampeni na narudan kwa kufuado ya mamre ni amania ene flower pot interchange ya wo enkrapompene ntemu bia no na Greater Accra Regional Minister the warning akọ the amamfo wo interchange no ho yebekọ na ensemo de tudwa no ye de munchemu abramo ene NDC amanyo conference amchefo ene ebotu mai kakra no mo se mampeni na narudan kwa kufuado the asojafo bia begu kumase a omo dwuma mo ba be ya ne so mo be wi abanim de ama MPP fo na omo entiase emasade ne enkoso assembly members binom so edenkra mane yewura alankojo chirematense so waso na fofra enye mampeni da akofo so a omo mane be kese 24 hours abroso a nanu 2 days omra na nsebia okotre TV so kaka de chire mampeni da akofo no omatwensa nyesa omo enene de ewo kremum esikado ketan abaton peso so mrasebe genidi atuga se Ghana dumso no ene sebi ahokyere ene atete ene mpuatwa no Ghana fo yentime ensa so enkomu ebiewu abzafo weni afoforo pinu a ene akekese ene se kase abia wo bia no anwumre yeba na yede ababesomwo yemfa sedama 21st clinic yese wo sia tikentini na etwetwu tutuo no a eye se obi na atuodu anase dua ene obi abowo no enye dutuo na enye duabo bia abzafo ni 21st clinic ni a doctor for enhwe entutu ase emfa emao na ye call ye 3A Herbal Center na omo 3A ko capsules omo dia bedwa so a ehiko kwase na tuko kwase no ya kwakope bie anom food and drugs authority mpernifo agiatum eno nti enye na ewudwa so mizone 5G drink no ye ne weekend ye kwa ye call party call wedding ene outdoor enom ne ade a ye kono numbi no ye di ho dance se ede pa esi kire nim so ye pani so ya kokora se ya abrewa ubia numbi a eboa ne pa na eye express group so woduma damenti sese obi etukwan Ghana de de ye nyina ye ko wa obeka akiri no na ye se watu Ghana pununum oba na de ye akufo na kese ye nyina no na yesin akwantu no se ye Canada ye US ye UK Australia New Zealand Germany num omo bia pesa wokoso bia fa nkrata sem wo de nkrata no kra oni bia Bora Express Group wo mo e branch bia mu ene omo office bia mu na ene omo enkodi nkomo omo so mu e free passport ye birth set num e de kosi so sabe kan visa ubetwa du pre ticket akwa akotrem ne nyino mbe ye ede ama so mpache de mfie miensanie na afebia ye ba mo na so sremo se ejanka ne awisia no eya ne ye dwene sa afika wie ye se no mbe didie wan ene pamata de ahye wo mo no mbe no mo die obakunafo wan na ekatena de gyaso eno ntina mfie miensanie Sompa television ne Sompa FM afato ye ho so a afene kwa wie ye se ya ye ba mo na so se ketua bia nso a de obenya bia no fa beka ye ho ye mfasere enkosi nyanka ne kunafo no womo enfunumu ma eno nti de obenya bia emo anwa nkwada ntade biscuit num sradi bibia obenya bia no fa beka ye ho ebia na apesa wo de no oye ni sika eno so betimi de afa 0598 559802 0598 559802 dia beba Tarawan Media na se Blessed Foster ebusia wonum enanwumre womo ebo mechidom aboma donti ama mevemu a bia wo bia no yetimi aba ne aba besom wo odwenche no nsosi obetimi de aba beka enwo abra o kan wo ye social media platforms awodo no so Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusuye o le babeka ho iguso a ye bekase no mamu no ye bekenkan ede amamo mede no ensesan na ya obo amale bia bogabuzian fo ye nye bre na finsem no ye mongramu ankasa emfa emamo ye de mo ehase ede every man pani na nadu dan kwa kufu ado wachi man piesie be mabo da na tena ye na ene Ghana man pani ekoya amamre ni amane a flower pot interchange a ejana ban yi peso na omode ma
contract se contractor fo nyina so na omunsiesie se beye na bema ahyemfire ene adwumayefo ne akwantufo ho bɛyi ha wonum ɛwɔ enkrapompone mantam East Legon ene ne importem no ya contractor ko gina so no nanu ya ena kese contractor mo de adwuma ne ma no watene nsa ade afiri ho a ene mampedi na nadu danko akufo ado akwakoya amamre ene amane a kese obia no afiri na kɔ ene wonam so ase ya yo na kese wo sin ebi nam soro ebi nam fom na ebi so da wo mo ɛwɔ mfimfin na mampedi na nadu danko akufo ado de atu ya se sa flower pot Interchange a ene obia no edi adanse se ono ne president ya Ghana yabako semu we akwan na wayi akwan pa ese president bia wo maye yabako semu mampedi na nadu danko akufo ne nsemu a wode atu dwane. Remember, this project is one among many. From the northern savannas to the southern coastlines, and from east to west, we're building a new Ghana, one where roads, bridges, schools, and hospitals rise as symbols of a nation that works for everyone. It is fitting then to acknowledge that this administration has constructed more roads and interchanges than any other in our nation's history. In the Greater Accra region alone, we have completed the Pokwase Interchange, Tema Motorway Interchange Phase 1, Obechabilamte Interchange Phase 1, the East Legon Underpass, and today, this Flower Pot Interchange. Beyond Accra, we've also delivered the first ever interchanges in the eastern region at Suhum and in the northern region at Tamale. Each of these projects tells a story of commitment, foresight, and a Ghana that is continuously moving forward. Our journey continues with 14 additional interchanges currently underway across Ghana, each at different stages of completion. In Greater Accra, we're building interchanges at Obechabilamte Interchange Phase 2, Mungwa, Ajingano, Bon Barrier, Pram Pram, Dawenya, Savannah, and Tema Motorway Phase 2. In the Ashanti region, ongoing projects include the Swami Interchange Phase 1, Anomanji, Makro Magazine New Road, Abusiakurwa and Abrepo, as well as the PTC Interchange in Takrady in the Western region. These projects represent the scale of our ambition, a commitment to excellence and growth that knows no limits. Beyond interchanges, we have made substantial progress in road 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Wamuji international awards ahodo wamuji local awards ahodo na anu nso na wamu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wamu de bibidro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yetin anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Deni Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kraku afeina me beko men krata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otuadi musa no oh Express Group Adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwumanso obetime de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout wa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akitiapa. Abzan for so mama kwa ba bioba Sompa television ye nwumre kase so ye nto ansam no so emfa emamom na yegusu a ewo enema mpani na nadodan kwa kufa do flower pot Interchange a ene okoya amamre ne amane epa hontuma ene wo kire se yesese a ene Interchange wo mayimu no waye bi echen wo bia enti se mote se mampani na nadodan kwa kufa do ekase makro a nenye makura na eye makru ena no woka no ma mote makru mo fa so amekwan so no mo so mo ye Interchange bi wo honum eno ho asem na mampani akufa do eka no eno oka anomanje eno ne ya anomanje aha kuma se so abi anomanje ya also so Interchange do mo ye bi ho eno na akufa do eka ho asem no ena so amene de muti ni ye oka ne kama pa eno so ho asem ena na mampani na do danko akufa do eka no na eno akire Greater Accra Regional Minister answer na mampani na do danko akufa do ede ne nsem betudwa obebie Interchange na no na chese won na dikan akasama o de one in pa ma adehia flower pot Interchange no ene wo mo etete ben empotamo no nyina se ayese no we di table ba besia we susu edi kiosk kosia we susu di container kwatwema baby so oba bedidwa obesire wudumada sa de fefe sa no enye table sam ene kiosk sam ne container sam ene oso mo yo ho obi bia ye bechewo so di table and as a container and as a kiosk have been paying Interchange no emra and it will be deeper. People of Greater Accra, this Interchange stands as a symbol of progress
and resilience. It is also a reminder that as we continue to build, innovate, and improve, we also share the responsibility to maintain and use these resources wisely. In this light, I would like to urge the municipal assemblies, particularly Lejokugu and Ayawaso West Wogon, under whose jurisdiction this interchange falls, to ensure that this area is kept clean. Additionally, I don't want to see kiosks, and the chief executive should listen to me. We don't want to see kiosk containers littered all over there. Abujafo nti we ye penimpa won na hwe nkrapompene mantam no so se so afo yirat ni quite Titus Glover and yetene nkano enkrapompene mantam no so afo na ode sansemi kokoboi ekoma dehia etete flower pot interchange no nyina secure system no won so kura na ya bankrate peni na sampota mu no na hweso na asoso amuani anko ho na wan so anu a won so ene wode yemfri sansem no ho na yemfamo enkonsem fufrum babi todwa se oh my Ghana court batan Supreme Court yese omo boabo mo ho a abro so a bronya boso me December na ye kwakora mu no ne da etoso du nwotwe gege humra lesbianism mrano a ekokoto omani momani tu asem na swegafo ekoje emra bitum o mra swegafiem se yeche bema se bia metie mese me yonko bema ne to gase ena me peno ana se bia me sori a mese wo ba me mpeno na mo me kondo dua me pese me ko ware dua ana se bia wowo ena me kondo no se me pese me wa no denchem mponche nei na me se me pese me wa wo mu a sa ne ma ni nyina na kese ya bodam sam sabi mpladuasa ye sabi dam sam a ense se yeso so entimna sojafo no ko hyemra senka emperimfo nyintum na wa ye be chew se we ye sa de ne bibia no enkamra no eni uni de ano odene a ebebo amanfo kokwa emadasa ne bi nsore no me kan kire Ghana fo se ne kondo ne maame so opeso wa no anase ni abada ne ho ye ne fe ena opeso wa no wabra sa ne ma we kura no kese efia bo mumfiti asibinsi asasi so na eno na pani bia eba no omayi mu nsensem a impempota kabia dodo na afre no manoma na ne dimpa John Question was the Chief Justice semra no atese esi aba beto nanim na se ne na no mra bi ba ya ani na woche on na jagefo no obo ma no emom kobu asem no kodi ye no obesre no ana se asem we beto nanim mekeka kwa afe won hwe awon keka no odi kodi ba kono on famra we sunu ni asem no mfiri wono mo na Ghana fo ya so munwe ma adwene nsem akra biembi me ya Ghana ni baby o mo kakra about the Chief Justice manana alaba isaba nidina neja kofi saa adutono ofi gomwa mpatin dakuru na sina assembly bato de mbeyin oso obowor mbese na mesi oso obowor asam no abede Supreme Court dakuru na sina Chief Justice anka ho hwe ani de yala assembly a usim breshebogom oje minka na de we ku bua asam yi na ho me de mbeyin obowor mbese na mesi na obowor omwo na mwo be ni na Ghana fo ye no de ya ma mi obeka bebi ono wajida ma asam no atowo na to na buomdi wetu mu aka na da ko na sina mese na mese obada meyin obada onka we oya ma Ghana fo wa adwina ko echi de wapomuwa na wonkwa na oche we na shi ebe na buata asa mese wa ya ma Ghana fo wa adwinbe wapomuwa na se wonkwa na we na shi dem na ya ma me alaba isaba Chief Justice dem na ma Ghana fo wobu another watch one ajum wajafa where mbeshebo gomidi Chief Justice woto anamono ho enimeni na the man me se wa na meyin oya enya dikase Abjafo nti we ayo pani manoma ya dodo no a sa no mo de friend nemom ni dimpa de John Question na yetene nke ne wamana nso a eno ache no osaso de asoso se de ama sa asem we hu akwako hia no eye se enne kese maya no afefa tise ba ko bi otimitiri so yi kese awade wo mani nye hu okoba awade so kese ne wabodua kese musuo pa eno waboso de akire wu num no enti kese wote
no mo sa na won power de no yonko ba na ne kondo no o mo se friend lesbubu we ye lesbian na ke se manua wo mo etade wo mo nsako excursion wo ma yase no wo ka ho bi e na be ma wo no so no Yakopon bo Adam ni Eve no wo so de obedane no akwa na Adam ni Steve be ma to gase ma de tron fefe memory wo mpe be ma de gase na beti nwense no ene na nige hom o se sa de ne ya sore power mayimu to obesre se Chief Justice won keka no wo yempe bibi mfa nso ano yeso so the human right sem sa e de sa na koye human left abebu yetiri so lesbianism again or Anya's papa. It's a mending commanding chain. There's a bunny button why people papa that for papaza. Yes, send and pay on young for man, not a mazen in fee. Ghana, young Bremen, and yet Christian for no Muslims for young a Christian for swimming onion. So come on, President, on for chassis, no yet in bra. No, my India, I'm there. I'm not. I'm the music I come working. Abuzianfo enti we ya this year bisusu e won finfi mantam mfantefon ne yete wo munka no a wo mo di bi so ne se bebi ade na drone uzo wo no mo bempo no enti abrofo no so ba ho pa bema uzo mu giragina ho na wo to aduane ama no yonko bema jack nyeso wo pe boy na sem bia sa odi ntrum enti sa ne ama ni nyina no mo chese ya sori kuri mu pa ne yewe na yempe ho asem nka gege sem ya ene ntrumu ho asem no ene ya tete ese Yakopon ya doma mo kaya ye nuansa ntwani ba ko ye adwuma City FM ayefe ne se Richard the last guy wotebiri asemi emramra se ojafo no koji tu mu a ne nke watwene yim se mampani na nado den kwaku fado ede ne nsa be hyase amana ba be ye mramu na tima ye adwuma o mani mu a ene ye tise ni pebisa emra no a emra se ojafo na kwakoji atum ni tietia dasani fa ho di so nto mo ntiase mamra ne ma ye adwuma nti mampani ni pen no so wa sha se bon obo pen na no say e ba besen a wontwe anza na omomfa nko court ba Supreme Court no monko keka ne mansie ni ne ho te ne ho fia na se mampani besensane a wakwa kwasensane Abrantia Richard the last guy aw yensem twani kan bi na samre kopi court ba Supreme Court mpanimfo anim yate se odonfo ya dom na jacket mada abuje moje die mafusane yentete nkabone bia December bosome no a ye baba ho akwa korum ye to abawi a aboroso ade na wotwe mienu ombebu asem na kese se trumu no ye bekoso adi a na ye di se no susu ye nya eno susu judgefo no ombeka kire wasn't coming for us. The impression was created along the line that we were delaying the hearing of this matter. Whilst in actual fact, it was cancelled for the speaker who had not filed his defense statement of case at the time. But apparently when he did so, the court sat on the matter today, and after hearing both sides confirming their filing of the needful as fixed the 18th of December as the date of judgment in the case. However, there's a very crucial subject for determination in this case as to whether the LGBTQAPP plus bill could have been admitted without financial impact assessment reports. We are insisting that under Article 108 of the 1992 Constitution, the Speaker made a wrong admission of the bill without that report. Counsel for the Speaker, you remember on the floor of the court, said that he has just had message that it was attached to the report. Yeah. For that reason, they were going to bring it. I don't want to preempt what the Supreme Court is going to say, but from all pleadings filed in this matter, we have not as yet cited this financial impact assessment report for Speaker's lawyers. So to accentuate the observant to a lawyer Parkwesi Abedu Bedu Dr. Park lawyer Parkwesi Bedu ni etinenge one lawyer dema Richard the last guy semtweni no de asem no court no one yemrenim fo a
wujina mu de aman na no wuchichim sasa amanfo keka se no ne na branch Richard the last guy na so mo bola salase o case ne ho a ama case ne ko bia yes ya adwen ne etu ahyeda no na okama amanfo atiase se nye wu no ma omde no mabo om ho pa no ma ho boa aso om konkransa na om ba betwe manso no nti wo mo a om ekeka sanse no ni kwanse ye man wu no mo kra na omde om abo om ho asia de also omde bakot bi omde aba wi om atwe ne yim se December bosom de to so du ye enwotwe wo mo ebebua asem ne free ho no mom ye fa mo ko ndisi amanyuko atena ye na ndisi amanyuko de atugya se wo no ma fisim adidi mababe mayuhemu a ehunu se mampeni na nado danko akufo da boni tirimu po safia bato na ye babo enwa kwa akoto no December bosom de to so eye enson wafimu no ase mampeni na nado danko akufo da peso fa kwa bia so kianeke ewia banima MPP fo na omafifi makwa ko hunu se akufo do krade asogafo bia babegu kumase a Brigadier General Michael Opoku sese yese okosogafo atena ye wo kumase abonten so a wono ne da no se commander yese man yi chese akufo do board na banyina so matina kurimu no nwia banim emfama MPP fo di December bosom de to so abana ye kwa akoto no na chese odi MPP macho man bi kura kugu ba bia chese omo ye abiba down abiba up ye training practice kwa mbefa so be wi abanimu oru asame jamfi ena hwani amansa di nkomo ema NDC amanyuko ne odi NDC amanyuko mpanimfo anim ema mo friends amtwefo nhyiamu ewo nkrapompene mantemu ena odi sansam yitu gya so mo ka kire kufu ado se sa so gyafo ni nyina wonyi wonu madi anye sa omsusu no mo no mo de ewa afia bato ni mo ba yegusu a ye bontoe ya na ye gya na so tiri se owre bia ye friend Brigadier General Michael Opoku empempi a ye ka say owre asojafo adwuma yiku ni mu a position kesi wom a ye friend no General Commanding Officer for Central Command Ashanti Region and the areas under the Central Command of the military no papa the dano na MPP for about the power many mo ka say onam kana na kwanso eboa MPP say on 2nd December special voting day any December 7th a yebeto aba no omode patapa any frakadam ebi wi aba no e ama MPP fo na asemo ayeka no enye se ye ni nyina so mpanyi se asemo ni adanse ni twa asem ne fabi ne dia adanse uru ya ayeka na asemi enye nne ene ye bete ne ho asem Ghana in 2019 no ye Colonel our Director of Operations for National Security emra ye koto ayawa so West for by elections eyore as am ready from Colonel Michael Opoku ono ne fa MPP for vigilante for omo penyi ye friend double na omo tu epempam national security daria share omo esan so mo face mark mo de kata omo nim omo call la violation e wo ayawa so West for gone ekoye anyambra nsem ho intitira nsem ho oyeni omo prepare ni pabubo bitu Sam George oyem na she bibia ni ukra no on video yi hu kwa mo fa so ebo no na elmi short commission eto won sa frɛ papa ya no ye Director of Operations no ono ankasa asem ni bubo no e ma ne kan nanu mu asem se de course ni nyina no ono na ye eno na nche no commission ni sanso ye ni hwehwe mu no commission no ehun se Observant nti we ye rasame jamfi wono ene hwani amansa de nkomoma NDC amanyuko no wo mayimu ene ne wodi NDC amanyuko mpanimfo ni mu a sansem twefo nhyiamu yi ekoso nanso a eno ache susu no wode adesreto IGP Dr. George Akufu Dampare yanim se omugini di enim de obetimi ayo evizena no kra ye koto aba okumawu abato mpeso yaso eto aso de kwa asin no fi omo enim adwuma so a IGP Dr. George Akufu Dampare ne mrantie ekokoye wo ho no mo ntombe sre no ada se ni wasi ahya ase ye no omo ani da no so hwe nenim safia abato no one ne mrantie ne beye adwuma efini kekawa bia ni hu de ode mra be hye ne nsam omo ehwe so mo beyire na mantam no se bronya kokwa wodagya ho de na akwa kogina emra no yerasame jamfi office ode ni ho asie na wuntumi na etoto ayampie nti office ye ni gina wuntumi so no da bi ye nim ne pa na ye ni di nachi
enti de wo ye bia no on kan hu se abana wo dua no enche aka 18 days obetwa na nya baso a ebe nyina afefe na one na pamfo ma boss apobo na nyina no we hold them accountable bebie ni wo mbitimi adwane akọ enti ekurase maka menwe omopa omunyae na omunyae ma IGP ene ya police fo a eyo omo asede se omobo ban e wa abatu mu no omomo ban na bibia nya asomdwe sa abatu aho bambo no mu koye den na oye ne bi asi ba bi ni ehia reinforcement from a soldier for an fire service. I know the IGP ankasa there. Basa ura we ya okoye rikasem ko di bone kese wa ya waso west for ne de. Oye nipa huriye empanity muda. Enti empeno anywhere close to afia battle. Akufo ado de ka de enkra wo nyina di. Because I'm short kan ekra no wentie. But say ye nyina di mpo a ura dampare. Wo na we IGP a abatoi aho bambo nyina hye wonsa emmoa bi a wo hia fi amanyoku awodo ewo Ghana ho ya ye ya adwen se ye beboa na wadwumatimi akoso te say the sin of we yema bibia ya asumdwe a ye nyina ye bo wa abaso no ura dampare ye hwese obeyama bibia aya asumdwe Objanfo yewra sami jemfi ne ye penin power hwene amansan de nkomoma ndisi amanyoku no ne yetene nke we yemra ene na onensamtwefo ebutu mine na omo efi se eniema bia MPP amanyoku ne mampani na nado danko akufo ado omadwene nwasi abopode asia wonomo akwakohunu no womo edwesem edi tenima amansan nyina hunu ne MPP fo epeso mo yesasafi ompeso mo de ntokwa nom ne ne den ene proposem ena eje abane biu edi fi womo NDC fo ensem yeguso ade mo NDC amanyoku na tena ye na yefam free yewra sami jemfi na tena ye na yefam nko mampani da John Dramani mama wodi NDC nyuko anim apre mampani adwa ede ama wo no mu wono soso na tena ye si ade mo kase wa sha probase e wa Poemantam Eastern Regional na fua benum e na odin wa Poemantam hono mo na okopie ensa wo ma do gira baton peso ya so a eja ne nsusue ne tiri mu ponche hyemu ya e na de ne kokopie hono no osre Ghana man se wedi nukuto dwego fom ne nsa dansa yam de suma wo se ma pa chew okuta ne nsa ntwe kosua Ghana fo ye mfomso 2016 abato no a yeto santire wando godogo la adwo empra akoso ye Miguel kokoto ye no eya mfom so pa si akoso so wosono no so ema ni free kwayem ebetena fie a ene hwede wa ye krui ene yeto aso asaso ye mfom so bio e wo 2020 elections ni mu obesrada se samfom so no 2024 hwene ya nye bio ye ntoaba ye nyina nko gina chirinye na ase ye nwunu pa da Ghana for ye ho beto ye mampeni da John Dramani Mahama. Everybody in his life wants progress and development. Nobody wants to retrogress. And so we all make the choices that will make our lives better. And that is why every 4 years we have the opportunity to make a choice. And choices have consequences. If you make the right choice, it leads to success and a better life. If you make the wrong choice, it leads to hardship and disaster. Unfortunately, in 2016, we made the wrong choice. In 2020, we repeated that choice. But I know that on 7th December 2024, we're going to correct the mistake that we did and bring NDC back into government. And so, on 7th December, something is going to happen here in Nsawame Dojiri. Amzanfonti weye mampeni da John Dramani Mahama gonja de sekonkra oteja tanguma so pro soro wedi ne yetene nke na ansoa enweche susu no de kakra pi su bi se na tete ne atepo ya Ghana fo ye namu no edi adanse mampeni na nado danko akufo na mamu a waba bebu ene na bedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia wosa so sere ye se opeso to aso bi wo no o mamamu o maba bebu ene bibie ni wa kremu oto a ye to tese untimi kura men mpone mpese wakwa koto ni nyina eyese bi amamufu amampeni na nado danko akufo da babebu ena magana fo ye ho kire ya sese obi a ho papa ne sa no kanokre 8 years de nyoma nkoyie omaya ye de hye ye nuanom nsa omo ntimi anhwe so ezu
nipa kakra bi na aye yama omo enso nipa dodo na ebre enti tabema menka bia amambuo eninti na ema ya kwanya se emfie nan bia yeto aba na se wo ko baby na wo yira kwan a ede na wo ye wo sesem na wasesa kwan no se ekwan a yedam so emfie wotwe ya yira kwan enti o se esa yechi na ndc embedi yenim na emfa yenko bosha asase no so ezu eza eto de bia se o ye nipa o kan bible de di kan meka show nya eya ye man ye mpenyin foka se efuto wo hoi ensakra nipa agisen sohwe enyesa enti eto de bia nya me pese o ma ye asotwe kakra enti se yakoto aba ne anto ne yie ho ninna e won den susu aso enti afi wotwe a ye famu yi e wo se ye fa aba efrimu se nye bibia e ye shen e na ye sika kokko ezu not all that glitters is gold enti e kire bi e wo se ye de tu ya adwemu se nipa ba na o hyebo sha kese o hyebo kese eno nkyerɛ sɛ ɔno de betimi ahwɛ ɔman no so yie ama yɛn ho atɔn ebi sɛ wohwɛ ɛbo a yɛhyɛ ɛbo akwa south ha yɛsɛ yɛde $1 million ɛba every year anka wamfa ma obi ampo anka ɛbo akwa south deɛ anka $1 million ɛwɔ sɛ mo nsanka Abzanfo nti weye mampani da John Dramani Mahama ne yete ne nke weye mra na kyese mampani na nado danko akufado ni krum chebi mpesua so na wakwa akopia na odesa ankra wi ma ne mampani na nado danko akufado ne NPP amanyuku no yemfa mo free mampani da John Dramani Mahama na proba woko no wepe mantem ne muso na yemfa mo enkoyira Alan Kojo Chiramaten so na tena ye yera lanchiramaten so ewa santimantama sesise de ya santimantama se de ha na manyuko awudo ni nyina ede omani akire alanchiramaten wa ha mampedi abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wa ha CPP mami ye friend say mami saponkuma nkuma so wa ha maya de tirinwi bebrebe ye friend say cheda wono so ewa ha Kofi Akpalu so ena ntiche se omu nyina atie sikumase a omo ebepevu de afra santimantama se na yera lanchiramaten ba oba santimemu a eja oba bebo apre eno ne nsemtwefo kwa kodi nkobo na nsemtwefo kubusa no se papa la nie no wate se o papa na no oti TV so a wodi eye mampani abede che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wodi ne ho adanse a wo kamfo ni se ya so no na Ghana fo nto aba ne bum emfama no na papa wate yasem a waka na eno na yewra lanchiramaten mu no ya kutukum wote ne tikwa pai ene enzobu a wo se ebonye se bia epampam kika bi di kire ne woluman mampani da John Ajekum die wokofo so odi ne ho ya pa bra wa bra ne ho bebrebe na ye ya wode ma no nie se wo sa ne ho akwakotai Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chi wa bra wa meta wo no Alankojo Chiramaten achi na eno na awie ni kuo mani bia na omne ni nyina ete movement for change kuo nim eye afafranto party no omne ni nyina na te ya kese woko benyina omo ene no nenam ka kire yewra Alankojo Chiramaten se ase woya yebuniaye kozibro ka ne se woya ye ungrateful woya ye penseminkum nya dodo ase akoda bia ya hye ne tatwu no enu bi na yewra Alankojo Chiramaten woya ye no mo ka kire ne se waso na afofra enye mampani da John Ajekum die wokufo so ene wo so defa ura no ene oluman no ne ho donti ene mo bedi na chi ne se we no oba be ye de a omne no to nkwanta wono mo apai omo ka kire no so mo ma no enen kosi awieye na de enchi se na asem o kan ye no ometwen san pa chokra anyesa asanteman ene ne de ekekafo a ye papa ye nana asanteman de hye eye yewra John Ajekum kofo asanteman nyina to safre de la de no se sabi se ne kuno pefo no mu wo ma se be enye yewra kofo asanteman de ye de se ko kwa yebu no aye nyina ye frɛ abrante de se o metwen san no mpa yewra John Ajekum kofo echew ene asanteman nyina echew yanka bia nsimade anche ena amia we papa John
alankodwo chematen abɛhyɛ mokina ɛne sɛ wohwɛ video a interview ɔyɛyɛ a na sɛ yawdie ɛne sɛbisɛbi ahomasoɔ ɛnyɛ adɔɔso sɛ sɛbi nka yɛ obi ne bɛka sɛ atia papa kɔfo ne mmom no wabɛko ne mmom no wonsɔre ɛmmɛfoa de nipakɔ no yɛ so ɛmmɛka kɔpem sɛ nyɛ tv so na atia nka nsɛm a wobɛka no nka bɛkyɛn sei in fact meteɛ no ama sɛbi ebuo ne didi a yɛmu bia wɔde ma yɛwura alantamate no ɛni hɔ because ɛbɛdi yɛ ɔpaa sɛ yɛwura kyerɛmaten ɛbɛbi na no ɔka biribi atia Abzafo nti weye eye Yura James Nana Prempe eye assembly members anase sampenimfo ya yehu wo mu eye nipakua na kyese omo edi Yura Lankodwo Kyerematen achi pa wo MPP mu nyina omo ne no na ekoba ofiri mu a wokote ne movement for change na fafranto nyina no omo ne no a enam a omo ekyese de waye die sune ya gemfi omo enene to nkwanta wo mapai omo fisa se na ni ya brade dodo oya ye pense minkum nya nani ase eya training ton a sem no je omra na ometwe nsan na saasem kro yi aho unse ba ye kese amanfo bebre na ekasa de fa umpanifo pinu a ena echechira adwene dia fa unse de ala wo keka de che no woluman yi de se nyewu na na ohini nto susu ye obi a ene Alankodwo Kyerematen na manyoku afafranto party woni no na timu yada de game ampani da akofo pa esa so ene Alan Kyerematen ene konakra na Alan campaign a wo ye nyina so no na ohini nto edimu bi na okire se na anwada ade omote na TV so a na mampani da akofo TV so odi Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ho adanse kamfo ne bebrebe no omdo mu no se papa no kese bebi a waduro no opem PPE sin Ghana kanye sa kama mampani da akofo wonye de na anwada oyeye na ohini nto ensamni okani nyina no MPP winning and the here no chain on my ye the President Kofo catch the Ghana for say over Alan over Jomama now for Bawumia they are the most competent there and then the suggestion no problem me feel say MPP victory here no more and then the chair Bawumia to take credit for something or see me na me see now economy no here that say on stand there I don't dey win credit there who digitization na the minister being son a there and the who to make as a vice president I mean some of this let's be very honest too yadom baby e gina as on mind see ano then the politics as usual MPP and DC politics and nothing Alan Kyerematen sorry agina say yanom sa MPP and DC politics ya high Alan Kyerematen anamona wetu no wakache Ghana fo nyina say monhwe me record ebra na me politics mu monhwe me record ebra me beye ambassador keke monhwe me record ebra me beye minister keke ene bra me nia ban mu one of the policies are Alan Kyerematen elidi mi edi ye adwuma ma ene eye adwuma enkoma Ghana nkwa the whole of Africa obia onya ni vice president onya ni president o woni me de ni suahunu ni adwene a yetumi de ye o man sikasem ni adwade ho nhyehyɛ to hɔ a Abzafo nti weye eye kane twotwofo pani de ma osono kokoko MPP amanyoku a ene wone party na to nkwanta paye ya Yewura Alankodwo Kyerematen na cheze de wone no ekɔ nakra na ne chine kuro yi mu na o chese mampani da akofo wo mo edi ne ho ya papa ase oya do NPP amanyoku no ese Ghana ye yo eno nti na ma wo TV so a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ojije de so kamfo no edi ne ho adanse ese wo no na Ghana fo yento aba emfa emanoin yento akase no so mfa mfra manyosem na afi yemfa mo enkwa pomdino mo na yatete se yese bebu so me nkunu nie ya atwamu no yese nipa enya esu kuremu enya asem ketwa yese nipa enya HIV AIDS yade kodie wo ne bie no wo matete de asra no enya asem ketwa kra na yekwa wo no so na yeni opani Ernest Amoaben Austin akwakodi enkomo Ghana HIV AIDS network for ena omo etwi Ghana for adwene ede esisa de ne so bebre na akra adwene ye omo sa se AIDS no kra no asisi kra nhyeda nye hu sa bia na ase yira kra ne sa but we yo makan amamanfo ho adwiri wo mu omo eye mahwe mu opere ya mo abe ya mo adwo mo akwaba e ba Sompa television so yo me ne ba ma mejo so na mejima di se ho ye
Na AC ye wo ho ehu saa biu. Well, as a person who can chia a year, you cheer for me a couple. We may say, HIV and the AIDS. As a break a cable, not be every to say I know, and that's so but so clear data, or share statistics and say, oh, Bama, because I am not so easy. So share data now. Among what you are only woman and does of among what you are also do and also does of you desire. Na baby a yaba bedro ya mochi ya dwene asiso se bosome enkono be 9 months atwam ni nipa dodo wei na esiri bi omo enya bie no at this point ade na wo se ye ade na wo so man ni nyina ye se be ya ntimi entre nkono ni mu bie wo netin say ye koswa ni bodo ni e de fa ya ye na afinfu obia enya ahweyi se obekaya abawa sati HIV against campaign we bodo wo ka the ABCD of HIV against prevention and you can say one abstinence and which is the obesha also na se meso se oni obi benya empemu agua we try make it ado Number 2, be faithful. And which I said, only Mokafo the requirement, no, also in the requirement, so that we are in Konoya. After number 3, they say use condom. And it's selection to me, and I've seen interest to me, any triple, any dear, but what do I say about the bank? No, we use condom. So that and I did so as many and share the same bleed and I say in the start object. In the CSI, actually, I do see ABC so now, yeah, because this year, a free January, a better September, newly diagnosed persons, a year almost 35,000 people. The exchange there, same thing, not only a woman, but not only we have a actually 4 years, we do about 5 years, it will about 10 years. A fair answer, or yes, nobody will say we are women will be. And so these are newly diagnosed cases, a year about 35,000. So if you're going to use information data that last year, new infections. Just say, for the first time, I was in promo, about 17,740. Osha, I was so almost last year, Yareno, about 12,500. Bema, a dos. So Osha, almost every year, we are feeling about 10,000. Which means that in the last 10 years alone, we have lost more than 100,000 people. If you are Ibinum so Sophia says, Monsieur Drew, Monsieur Drew, a draw, Emma Wungu, and our best Coswa at now. Don't say, and said, and she almost said, Nipana said, what font is a first, and yes, we have 4 years, a boy who near the no so count as a when him said, you could still open no drunty. Ungini said, no so count. Oh, and no a both ways, a capacity, seeing a group, and I feel to M1 stigma and sensations, a year lancing, you do, your chested, you don't know how active awareness. Now, one and share amount of perfect, only a share amount of any idea for stigma no ever. And she, the body were not for us as I am back in Joe, in rooms to a clean. So, we can see HIV, but I will positive that.
which is Musa, theater, and Abain, any good fan, a part of Bokan. 80 instances of go home to know. Now, saying, when tell me HIV, cancer, or more actions of you, or my yari, several who could like a new visa and you. Nti ama amahunu bi mu say yare no eni but yare no pa na e Jesus said obu aba seminye yare no na ohwe so ara possible go na utumi active viral suppression e bi to be something na your test ayehu yare no e wo muje mu na about no your friend be you equals you undetectable because untransmissible. Chelsea, so the show would be made to detect your at that point, who to me and family. And Mintima, if you are a people, said you are more HIV, and so another one, no mamma, will be it because a little boost, no first one, no more, who to me and boy, I am asking, whatever I want to pass it on to another person. Zamabe mame na wase anwumre bibia ni so ebesa so abopono mu bi onyame nhyira wo pa yo abusiafo we Ghana HIV AIDS network for penimpa ya we president Dawu ma no Ernest Amabe Austin na yete nken yento aso na yemfomo enko amanyosemu bio na emrasebe dwani a owo mrasebe gefie ma de hye we sika do ketena baton peso aso honorable Jogate wato emantem ne mu na odi atugase Ghana for aka de otsisia plus times ya aka defo no bedu ngoche 18 days na ye bobo e ho adwe mempra akoso Miguel akwakoto obayi mampani ene ye mra sbegafo mbetena mra sbegafiem ayeyeye ene ho mpempra wade am ya jeje mrade atomu no se abana ye kwakoto no o kai Ghana for se eyedum so any dumzi esie ne ekwakoyi mu baako no dum so a ema uhuro de yen ye pama manfo adwumam yi dipedi no eno ho asem no wokan na dumzi esie no so eja akwati se mekom toy no eso a na edum eso a na edum ede ye beso eto se Ghana fo entimi nsan koda dum so no bi mu entimi koda sumu to be sere Ghana fo se shara na yenye adwene se ekwakoto obade ama NDC amanyuko no ora Jogate politics will go south, but the football bell me enough, the guy run over to the park. But the football bell me enough, the man who didn't was near. When you are YAB, you may have to outside say I got sad, you may baby, you may be near. The walk at there 72 if you walk the car, it's 72 the favor you are home. That break temple that show for the mayor, walk up parliament, but I see the mayor walk up parliament. I'm crying about someone, but I put on what she said. You can't know you, but about now we win the election. January this year, I'm going to get around that. You it is changed completely. There's a win election by a president. But still, people say for your office or your papa. I'm for the animal you busy. Or celebrate you because we are not going back. Yeah, go back to the time I used to allow you. Yeah, go back to the back. I get votes. Yeah, go back to the back. Suddenly, can you what's on the way? It's the president of Ghana is President Bawumia. Amzo fonti we ye MPP mraswe dwani a wo mraswe je fie ma de hye we sikado ketan abato empesua so yera Jogate ene yete ne nkanana no si ya mfimfi mantemu kepku so abonten so ena okoye wo mo float bia na wo mo eye no ho no mo ena odene mu nyamo kokota echi no pani a wo gina de MPP amanyuku no e wo kepku south abato empesua so yera Ernest Ata ono so no de kakra epi yera Jogate de so seye about to know. You have about to number one, Abba. Now you're number one. And I thought number one. I'm not able to win. Say, you have to number one, and you have to number one. You won't know. I shall have to be a banana. I will program. I will Ghana. I can't go outside. You have seen now. You have to see. I'm meeting. I'm in heaven. I said, that the man will share for me. You go out there and be a man. They will be. Say, every day, you will be moved. Na for Ghana Toll Workers Union for and na omo kire se mampedi na nado dan kwakufor ne MPP aben omo di omo yaw pa di omo ho yaw a omo adwene ho omo ntiase omo kai se na omo yo omo adwuma kama o ene yesi Rose Minister bi de kwasi amoakwata wo sore dako so yesi ye di 11 abama mraspe jafo na jatumu a
to ni nyina muntutum ka no duru hono mo a bo aben pepe na twam ko ba bi enkotwa to bia emfa madasane bia na omutu sa na mo no wa bra wo mo dwumayefo a na mo aye dwuma sa tobu ahodo no yankwa nkwadwuna mo aduru ba bi aban se odo mo kwakose youth employment yase youth employment for so say yentimi kyese na fa mo hu so mo kwata ana so mo kwadwoa wo mo kyese benfie bebreni a aban kotwa okotwa eye tobu to adwuma mu odi e-levy kokoba ya eno matretre fie yi omo hu pani bi omo kɔ ne nkyɛ omo ba bia omo ade omo do omo nkuku omo keka ekɔ akɔfa to omo se yaudie pa eno mu di MPP aban ho twetwefo pani de madwuma fo koyi eye Edward Duncan nsɛm ni since 17th November 2021 and aban bi to and almost no share and there's a family. But between when I will be to there's a obituary every month. So obituary every month until I find it in my family. Now, that one is November 2021, the United year. December 2021 is because by 2022, June, I became and then once people abandoning me. Human social media coming so coming since you can say abandon a number your mother or how at a paying me for 3 years wow that I'm more abandoning for the day and the human secure money. Abuzanfo nti weye eye Ghana to workers nyina wo muku kese no omo chọchọfo pani yera Edward Duncan yete ne Kenya ujina ne nuanoma na mu de wo hiasem ene wo matete ne atepo yo mo namu ede etu ye nimu no yere kase na ekwa akowie o menchia South abaton pesia so na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eko menchia South abaton pesia so ko ye campaign eko predom se afia batuo no wo mo ento abamfama no wabro ko chechire na so ade hunu ni tirimu pom ede kire adehia o menchia South abaton pesia so na oduro ho no mo no a na ehemfu ni bi kire se asem no de kyese twini anim da ho no ma yenkobɔ nkyɛn edu ba bia no korɛ no waka ni se ya pain prenye prefa no apo ba bia tena na na nkɔ bia hene de chidom hene na anim tawia eno de to Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nim senya mianim ne bonsamati kwa wone ne bosso mampedi akufo do maye biu wona maye bi pa na wo se ne bo se emwa bia ya wo se nananom de tanachi ama na muntu a wotuo no ewie peyo no ombe tanachi ombe gunsa no mayi apaye konkonya demu a sretwedi ampon ne asase ya mpo nyina mu a so ni nanim no mfa nkunimu emre no na enim tawia ne nsemo de to Vice President anim ni I say like the we say I say I'm in politics then so that I so the Obama chassis I'm not a chassis and I politics and here na so the I say never know say you with us Obama chassis ma ko e ba dio asa na e and only to the back asa na so we say about the one no we say we know Abuzanfo nti weye eye nana enim tawia otumfo ankobia hene ne chidom hene ena yete ne nken na yeto aso no momani tua eye ensemu a eye amanfo ekeka ede efa mampani dada John Ajikum de wokufo ho ebi edina tem nkoda ntotomfie wa afi na kyese wo mokra no mo himba brabamu ya kukuduro kotena TV ene radio so keka ne mo pe ede kire panimu a wabobra bedi o man no so na nke ne kura no ke kone na so a na ke se nhyira ene ye kwa akogene ya sretwedi amponyankrompon se nkwatenten ne ahode a wode adom no no nke gya wo mpone ho kakra emfa bi enom yen na ajima prampedi atudwa se sani amon ho se bi a
ɛyɛ aba manfo so a we sɔde a na sɛ ɔso na foforo a na ɔde kɔmpanimfo mu okure mu so titiru ne mampanin dada John Ajikum die wokofo no ɔka kyerɛ wunum so mo de ɔmo nkɔ so a na ɔmo nto ɔmo pankɔ saa na mesum enuru wunum na ebia na baabi a papa no waduru abrabom ene setelia ahode ne nkwatenten a ɔdomfo no de adom no na ɔmo amɛ ho no mokra na prempe kokobo ye futu de ma amrante ne nie wala kama nso am to mo le ku o mo wala ba ko e ya sibi na am wa bi ja pa ni da o so ni bi fi a wa bi ya papa ku so fi a wa ja dan do e ma ka on ka se pe ni o ma ti nso da papa na na e ja no ana bi ye no ma ni be ko e ma le agba ti o ma le o ka papa ku na be ni papa ni bo ni na ya kra ke gra ko ti da ya ti ni ni ne dan ko fo ya fa ko an ta ga no an san ya bi papa ni e ti woni ma bi a e ma papa ni ka ti na ko ni no ka sa na o ni an ka se ko na do Observe nti weye eye menua pani na agima prempe na yete ne nkan na otu mrante ne maba